Jangan parkir di mobil itu toh. Oh, di belakang tuh. Ah tuan cangli mobil kita jak ngejak sesuatu. Iya apa? Ngejitu nyes ke sana kental-kental bengek. Jorok. Maro balen cang kadang cang ngengek gugu. Apa? Pen cicing lah. Patuh. Tuh cicing musantak odang. Cicing jemu apa cine kekecang? Cicing kono jelema apa? Ci menjudi nih kenyang poh masaut yo. Engken. Kaing gitu. Cicing, ci nama munyi cicing, ci. Yen cicing nang lah ciri-ciri khas munyi. Aduh isya. Iya, makanya pidan nak ngubo cicing beda ya jani. Ien pidan. Yen pidan nak ngubo cicing angon alarm cicingnya lebang ane ngelahang umah pulas. Manian jani. Jani cicingnya mekrangkeng ane ngubo lebang. Cicing, iya cuma jangan Pak Den jangan. Ngubo cicing lelimo, sama hati dengan kilo awai, iya pindang ama. Adi sing pindah cicing bang ama. Boren coba deh pindangnya nak bang cicingnya, sebelumnya oh bener Pak Den lengar pindang ama udah. Kedek mau cang.